Malala mahali e aho e ki mo le lei e tonga kotoa fia ke taritali le lei ki mo tonu ki o mo ngahi o ngongo mo le tio kai umaa ai televisoni tonga ki he hawani i he wakaiko ia ki ngahi ulo i o ngongo. Tōtu oni e he poto ngawe mo uiki ewa ke tapo i hono toi ngawe aki o e vai me lolo whanua ki he inu mo ngao ki mea toko ni. Whakatatolo e kau polisi ke tupu angai mālolo i mata pole ta awahiwa lolo tonga i nga whulau tahi koe tō tai. Pea poke he kau polisi e ongo whewhine ki hono ngawe hala aki ngahi whitu taki wha elektronika. O kuto ieipe ngahi tala noa kehe ana yangi pehea i tawakai ki ngahi o ngongo mei he malai o sipoti ke uma ae to unga o i ea. Ko e wakaidewa en ki he whakai ki iki, ko au Liliani Polutele. Kua tukuate tōtu oni e poto ngawe mo ui ki he wahe whanua e wā. Ke tapui a hono toi ngawe aki o vai me lolo whanua, ki he ino mo ngauhi mea tokoni. Ko he eni hono mau i he mawanga vai o ewa ai polo pe kemikali kona me he metali pe uka mea ko e polo. Ko ola eni o e ngawe ni whai ki ho sivi, whakakuata o e mawanga vai ko e vahe whanua ewa e he pua te vai atonga i he whingai aki mo e poto ngawe mo ui. Ka te tawakai ki he whakaiki ke taranoa ko ia ki e hawani, mo senolita tu i vai. I he whamatala ofisa pole ki no tokangai kene a takai mo uilele e potu ngai mo ui se la whao nane pehe. Ko e vai oha pia wha a tā pia ngofua i lalo tongani ke maawinu me iai ai kakai o e wā pia i kano ngau aki ke whi me atoko ni. Ko e vai me lalo whanua ai i loa ko e vai tepi o ko tapoi a hono ngai aki lalo tongani ki hei no mo e whi me atoko ni. Tuko kehe pe ai ngau aki ki he fō pe ke ngahi ngau e ke he whaka aho o ko ngofua pe a tā pe ki ai vai. O wanga mahine toko lahi ke haka ai vai pe toki mau, kanai pe he e whao. Ko e kawe ngani he ikai pe ke whakapotopoto ia ke haka pe toko ngawe aki i he mahino o ikai ke mate ai ke mkale kona ko e ni. Ka koe siwi koni e vai a ewa, na anau ulaki a whai hono siwi whakakatoa e umaonga vai. Pea asi ai o kuki i maolunga ai pulu pe koe let i he maonga vai. Nā toi hangarewa e pua te vai o to o taha me he ngāhi fo i matawai koe a ewa o ke asi ai pe o kuki i maolunga ai let pe koe pulu i he maonga vai koe na ewa. Koe nai whairewa ange koe whakatau kei ai Tongatapu le, nai whairewa whengai aki pe moe pot ngai mo ui. Ane a fieni o mahino rewa me iai o kuai ai tokanga mawai, Neongo koe ko hame en ke whai ke ha manawasi, ka koe mea pe ke whai e tokanga ki ai. Aia nai whai rewa ui e whakataha whawawawe koe ni, pe nai whai rewa ai kore tokoni ke kautaha mo ui a mamani. Pea koe pehe rewa he kautaha mo ui a mamani. I he tuunga koe o kui ai, he kai ke aha, ha tuunga ia koe mea whakawawe, pe ange koe mea ko ha emergency i kai. Koe mea pe o kuwhie mau, koe mau asi mai, o tā Latu pe, o whare i pe, ki he kakai tātau te whito o ewa, ke nau kātaki, oua e inu ai vai koe i he tepi. Vai koe i he tepi, ke oua inu, pea oua he whei mea tokoni aki, pea oua e whakariri e vai. Ko whaampe ku tau whai maino aki pe, koe whakariri koe o vai ai o mau ngai aki koe ke maai ai siemu e ikai ke whakaau ngā ia i he re pe koe pulu. Koe mea pe ku mau whare i atu, koe vai tepi ngā oe aki pe ia ki he kaukau hu whangai whakatapu mo e fō mo ngai mea koe ia ka ikai koe whei mea kai. Whakatoka ngā iang pea mo inu. Lo tonga ni nei pehe e he Tongatapu le wanga i ki toa potungai mo ui Tongatapu tu kia o ko matuunga ta ofiko e ni me he whale i me he kautaha mo ui a mamani i he mahinok lahi ai polo o ku asi i he mauanga vai o e wā o whatatau ke le volo o ku tuku mai e he kautaha mo ui a mamani.
O mahino koe pōlu ko eni o wesia sino i tangata, haine whamala ala ki ato ke tātou kia o tau te fito ki he tūlawe angofua ke longa i whānau mo i kakai whewhine whitama. No. Pea i he taimi tatau o ku iai peho no wesia o kakai lalahi, kai mei koe ngahi whakailonga koe e whakawhotunga mai aki, koe langa ulu koe langa i ke te he taime ni ihi pea, alu peo toka kovi pea moe lua, pea au ni ihi o whakalere, iai ni ihi au kai ke whakalere ka koe whaingata e tu mama o, pa ko kore peke ngau e ake ngahi rea whaingofua, koe hike mahino ange ngahi whakamatala koe ni, pa koa e ni ihi o whelanga aki, tau te whitu ke whelanga aki o e hokonga hui, pea uesia pa moe mohe koe taimi kou alo ai koe ke neanga uesia ai neave, pa kamatalewa ke uesia ai pa moe mohe ia lahi a pe ni ihia, pea au e ni ihia hange ukongo i tā vai pe hoha ai sino, pea au pe ni ihi o nau o ngoi ai hange koe ku mole ai ua, mole ua koe ni koe o whiema o koe o hame atokon, pea alo atu ai peo au ki hani i ko hange ko kai ke toe wesia mo mana tu ia ai ko taimi a ko kamata ke wesia ai ko pa mo neave i he toko taha ko ia pe au ku mahu inga au pito e fanki whaka ilonga ia ko ni ke whakatoka nga iange i he lotonga ai talanoa i o kawe inga ko ni pa tau te fito pe ki e ua pe ko mea mahu inga ia ko tau fe inga i ko ke whai e whaka ehi kei taimi o ua pe e inu e vai ko ni ko alatu me tepi kai nau ngau e aki ai ngahi vai ko ni ko tānaki me he uha i he ngahi tanke vai pe ko e whakatau e vai ko ni ko pe me he ngahi whare kolo mahino ku hao pe malu pe ngahi vai ko ia. Kai ke ko kamata e savea potungai mo uia e wā ke api kotoa pe i e ua ke e whapapau i o iai hatanke vai i api kotoa. I ene pehe ko ngahi api na fuanga i kai ke iai hatanke kua pau ke whaingai whawawawia ke potungai mo ui i whingawe aki mo i office whafonua ke no pule e ngahi ngawe ke whatamaki pe NDRMO ke no tuwhaki at hatanke vai ma e ngahi api na fuanga. O kumahina ko toko whataimi eni ke mauai ai pulu pe ke mkalikona ko ini i he maonga vai o vai whanua e wā. Mai angonga le te o me televisione Tonga ko ausnoli tātu i vai. O kulorotonga whatatolo i he kau polisi ai magatu unga ai malolo e matapule ta uwahiwa ko e tangata i whanua fisi hilia e nā whanonga me Tongatapuni ki i hawakatou tai ai Pacific Breeze whakatau mua ko e tau tai i he elia potutahi ofi ki he elia moto mo ungawhi hungatonga hunga hapai. I whamatala to koni komisiona polisi leo leo halatoa tau whaki hongonga le te o Tonga. Nā ne pehe koe whamatala ko nā maona e whanonga whakataha e pekia. I he pulelolo kua osi i he wakatou tahi Pacific Breeze. Mo e toko walu o kau kei e toko ua Tonga. Toko ono tangata i whanua fisi mo e toko taha Indonesia. Whakatau ke whamatala kumba e taimi ko pehe koe tō pe i he o Tonga e ngā ue i he waka, toki i loa toku hoku pekia, pēnā ufoki mai rewa, nā koe mea nei whahufua nei hoku he whawhai te, pēnā ufoki mai rewa ki Tongani. O mai muri pōti mai e he pekia koe ni. O kukei hoko hoka tupe ngā ue mo e sula ki he sino o e pekia ke whakapapau i ai tupu anga to tonu ene mālolo ke whakapapau i pene i ai hawhelawe i moahia pe mālolo whakaina tula. Kua toi langa mo uiangi ai ngā ue kau polisi ki hono whakapapau i ai malu mo i hao hono ngawe aki to tonu o i ngahi whetutaki whaka-elektuloni ka i Tongani. Kua puke ai he kau polisi hatoko ua o whikau aki eni mo i hia ke he ewa whelawe i tonu mo hono ngawe hala aki o ngahi whetutaki whaka-elektuloni ka. Ko e whakaiki mo li te a taukapo. I whamatala ko tuku mai me he poto ngā ue polisi, ko toko ua koe ni ka whewhine tau ni mga fulmao no mi te ekiu, ma whewhine tau whango fulmao mi hasini. Ne puka e whewhine me te ekiu he aho wa tolu o whepueli, o tuku a ki iki ene ngā ue hala ake whetu utaki whaka-elektolonika, ke ne whakamanamanai whakamālohi, ngāhi kovi i pe whakatupu ha kovi, pe whakatupu lawea ki a taha, i ene whakamawholahanga tonu halea mo e ata i he mitia whakasosiale Facebook.
Nai puka e whewhine mi hasini i he aho wanima ki ono ngau hela aki a whetu utaki whaka elektronika ke ne whakamanamana i whakamālohi, ngau hi kovi i pe whakatupu ha kovi ke whakatupu lawea ki a taha. I ene ngau aki a ngahi lea ta e tau i mitia whakasosiale Facebook ka ngau e aki e My Story. Ne whakamama whaaheni he tokoen komisiona polisi leo leo hala toa tauwha. A mahu inga ke ngau aki whakapotopoto e ngai whetu utaki whaka elektronika ka aua e hoko ia koha whaunga ke whakamamahi i aki hataha. Ke ui ke lahi koha no ngau ea kio social media pe oku mahino kuia e ne uesia ki he nihi e kakai whanua pe la vei mo e whela waki ko whetu kuaki pia okua o hoko e mau pia ko whaambea ue ke te whamamawhai be ke kai whanua whamapau i be koe hae whaunga e tau ngau ea ke social media o whamau he whapotopoto ke oa te ne uesia ha taha koe uhi koe ne mau pe e lao ku pau ke whakakato e whamau ia koe e lao pau ke puke ki nau tō ia whailo te awat ke whamauanga ke nau tari ui ki nau mau i lao tau te whitoen ki ngai whamamahi koe o ku whai whawhauhe ngai mea whai tōnika o mau inga e tau whipopuaki e tawhako ni neongo koe tohi pe koe hae rea pe koe hae whahinga whaunga o whai aki o whamamahi whawhau i he mea whai elektronika e pe ku hoko uesia koe ne kakato ele meniti o hia koe ia alawa ke hoko ai mamahi pe lawa ke whai iloa ni i koe ni. Koe tau tea e malawa ke maa o hataha o kune whakahoko hiani tau te whito ki he whakamanamana i, pe whakatupu hakovi ki hani ihi o nau mamahi ai, ka halaia e malawa ke mo ua paanga e taha mano pe ngā ue pōpula tau e tolu pe koe whakatou osi. Koe ngai ata pe vitio o i kai tau e awea ki whakamau angalahi. Ka halaia e malawa ke tau tea mo ua paanga a o ki he nima mano pe ngā ue pōpula tau e fitu pe koe whakatou osi. Pe e tauwha o ku kei hoko atu pe e nau ngau e ki no wakai i o ka vingani, koe uhi ko alu e lahiange e ni hoko i tongani, pe a wesi ai e mo ue toko lahi he whanuani, tupu mihe no ngau e aki hala o e mi tia whakasosiale. Mai o ngonga le te o me televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. O ku whamanatua i he ahoni ai aho whakamamanahi o e mo uilelei e whanongo mo hono kawinga mei he tūku i kolo ki ngā hilo ki ako. Ke toa ai kina ai whanongo mo te linga ai whanau ako kotoa pē. O ku whamamawhai i he kawinga o e taoni e maho inga ke whaivia mo tukanga ai kina e mo uilelei e whanongo i lo ki ako. Ke whakapapau i o whanongo lelei ako lelei mua o sia e tau mua ai tamasi mo tahine ako kotoa pē o ku hō ki he ako. Te tawakai ki he whakai ki mō li te a taukapo. I ono whai ki eke he ngonga le te o Tonga, ai toke tā pule i he waa tokanga i kina e telinga he whale mahaki mai ola, ne pehea e toke tā sio ni wholau. Oku i kai tā whataha pe eni ki he whānau, ka ko kau ki ai me ka kai i he tūku i kolo, i whakaamu ke whakapapau i oku nau whanongo lelei, pe mo ui lelei ho nau telinga. O ku tupu mai e nia he WHO ai whim koe ni ke tau toka ngai. I kai pe koe whanau a koe loki ako ka kau mo community. He koe whakataha koe mo ilelei e te ringa tau te whito ke lo ngai whanau. E ka mata ia mi he community. Pa koe community fok gai tau ngahi api. O kai ango mātua. O gai mo ki whanau. Pea ka paurewa te tau lava toka ngai kina ai mo ilelei e whanongo. Pe koe te ringa me api. Ka paurewa e kai ki tau lawa whakatoka ngā iai e lewa e kaureka te nau hao ki he ako. Pea koe whai ako, mo pure ako, mo kau ngāwe ka te he ako te nau lawa rapo. O whakahoko pe mea tau o whakatoka ngā e ngai whangaki i whakoutua ko ni pai lawa lewa ke refair pe o mai na toki whare mahaki ke lawa whaiha ngā ue kei taimi ki he wesia nau whanongo. He koe wawenge ai whaiha ngā ue ke pai lawa lewa ke tolova ngai palparema kon ki whanonga kaureka ke ua ia hareka e tuai ene development hange ki he a ko pe ko rea ko uhinga ko ikai ke lava o sai whanonga. Taimi ko te tau ngā ue ai o te tatari na ia taimi e au ke tau muie ai ako horeka pe ko ne development ke uhi pe ko palparema ko ne teringa mo whanonga.
Pea ko te taimi ko tape ngai me ko ngai whakailonga ko wasi whakaha atu ia hapalapale ma hoko ke te ringa. Taimi ni i koe ke tau whaamai kaureka. Ko ngā koe ke langa te ringa e sai pe e hafu pe. Ko whangaki whakailonga ia e te me wesia ai whanongo. Ka ke mana tui mau pe ko ki wesia ko whanongo e lava pe ka pau ki ta ua pe tau taha horeka pe ko osi hua ko kalasi ni makasiono ko ne wesia pe ke toenga ne moi. Nā ne whakamaala heni ki ngahi ngā ue, pe makatuunga o ku hoko ai e palopalema, o wesia e mo uilelei e whanongo pe te ringa. Te screening ko tau pena si whai tonga ni i he whekau aki mo e whanongo pe ko te ringa. Au gebe ai screening wha Moimoi taha na ko ilo na e project i koe. Na whakalele he kalapu lotari ka koe kanau na focus pe ni he kaure ka teke ai ha whahinga screening e pe stati na whai he kakailalahi ka koe longai whanau pe ni he kalasta he kalasio koe screening ene na whai he ta uafe watolu ne ka mata aio whakas osimeke uafe wanima na tākete o screen koe ni ke kauleka e uafe fitungi au pea koe mi outcome koe ai ki screen koe ia na mau koe pesete ua taha e uafe fitungi au koe ia kona tona sai pe nau whanongo e kauli la katoa longai whanau i he kalasi taha mo kalasi ua pia koe ono ua ko ia na e screen ki nau tolu. Pea koe pesete taha po ni hiva ko ki nau tolu na e uesia o pite whanongo ia aika o kuesia ne ave ia e toki ai pe ufounga kai pau ke to sivi whakaori ki te sio ke whahatokoni ki pesete taha po ni hiva ko e po ki pesete e ua. Pea koe lahi taha koe pesete ni manoa koe uesia whanongo ko whatupunga koe whonu he te eturi he te ringa. Pesete ni manoa ne mi he wafe fitungi au koe rana tatala noa ki ai. Wai me whangi peseti hifo e taha glalo ko peseti e 12.4 ko peseti he whangaki mea na he te ringa hanga ko foreign body pe ko aki waakau pe ko ia pati pe ko mea na tukalo ko te ringa. Pea ko e gai me peseti lahi e taha peseti ua na tako lahi ko kaureka nea ko whakatupunga whangi momoko pe ko vai nofo i muhi na whagui ko middle ear effusion. Ai ko ngahi mea ka lalahi e ko kana na uesia whanonga kaureka ko middle ear effusion pe ko whangi vai muhi na whakataha me pa mo e poloka whanongo i te turi hufanga whakatapu. O whakamama whaia e toke tāwholau ai maho inga ki kakai o e whanua ke nau talatala ki whale mahaki o ka pau o iai hawesia o ku hoko ki o nau te linga. Kai malawa ke whaito o kei taimi, te lia na mau ai e o kani o te linga pe o wesia ai e whanongo. Ko e tokanga, ke aua na whaiwhaiange ko wesia e ako pe mo ui e toko tāko toa pe magatuunga mehe palopalema o ku hoko ki hono te linga pe wesia e whanongo. Kai kehe, koe aho tolu o maasi o tau ko toa pe o whakailonga i whakamāman lahi ai e kautaha mo ui a māmani ai mo ui lelei o whanongo pe te linga. Mai o ngonga le tio me televisioni Tonga, ko auri tea tau kapo. O kukei tau he malu e kau polisi ma tāpule tau tolu noa me i fo ui o whakailo ki he hia koe tū whale ma mawha. Koe hia koe ni, he lia hono puke ia e pule lulu kua o si mga tuunga mi he māmane hoko ki Moimoi Lodge. Ko he li eni hono mao he potu ngāwe tamate a whiha hina pensini i loto whale Moimoi. Nei puke ai pe matāpuleni o tau he kau polisi o au mai ki he ahoni tālo mi aho ko ia ne hoko ai māma. Tēne toki hā he whakamau anga i he moni te kahao. Pea puke he potu ngāwe polisi ai matāpule tau tolu whāmi i tala fo o whilawe i me whaito o Tongatapu. Ko hili eni hono mau he kau polisi hai whakamatala o tukua kii o ku whakatau atu e he whakailoani whaito o Tongatapu a isi Moimoi i tala fo o mo nawu toka. Ko e ngā onu atu eni potu ngāwe i he wike ko o si o hua ai apino whaangai whakailoani o mauai ai whaito o Tongatapu, nau ngawe aki ki he whaito o Tongatapu me paanga ai au kutui e kau polisi ne mau mehe ngāwe tai whakalaoni. O ku kei hoko atu ai pe, ai whainga ai potu ngāwe polisi, mo e nau tuku pā ke whapapau i ai malu hao mo e mau lota no whakakai e tōku i kolo, a ki e nau whainga ke ta ofi, a hono toe mau ngawe aki motu whaki ai whaito o Tongatapu i Tongani. Mo e kakata i pia e ngāhi o ngongo whaloto whanua, ko e ngāhi o ngongo me malai o sipoti hoko mai a mō pia olie.
Malama tau ki whilonga ki koe wakaini ki mala e o e sipoti. Ko ngatu e ngahi lautohi pure anga, ngahi wahe o e ako lotoloto, mo e ako e pure anga ki e spoti a te rita, i ahantoa pure lulu pe mo e whalaite o e wikeni. Kono talaki e ni he tokoni tare ki ta ako e waa ki e lautohi, me potonga o e ako mo ako ngā we Eddie Morgan whakahua, ki e ngonga ale te omo television to ngā he pongpongini. I he whamatala he tokoni tare ki tāna ne vikia e ngā ue me he kau whai ako spoti, pe he ki whanau ako kua whiriwhiri ki he whiauhi o e wikeni. Pea i kai ngā tai ku hange pe ni ha piwa ki tau ki he teo e whukātoa ngā lahi ai lautohi pure anga. Ai a koe tuwhuke dai mini pea ku meimei o ku te mau whakahoko a sipoti whakawhonua. Ulere koto a sipoti tongani kātoa. E aho nima mo e aho ono. Ai a koe tu apure rumo e whalaite ia o e wikeni. Pea ki mua ia kou whaftai kotoa pe ki he tua mawhi kou hi kone whakataulama i tau ngahi mo ui. Tau kau whakataha i he ahoni. Tō e fu tāpua ki vai he funga e whonua. Pea ku fia pe hange koe tala noa e puna. Ke ku me ite ai mea mo ui kotoa pe i he vai koto. Pea oku pehe ai me ite ai lautohia i he ahoni. I he te waki kon koe o e sipoti o e lautohi i he ahoni maa pea mo e ahono. Pea ku fia. Kou hi ke whakafufonga i atu ai minister o yako. Kai uma ai CEO e potinga o yako. Kai mai tare kita wa o e lautohi. I he taimne tau koe proklama pe ni e poto ngā ako mo ako ngā ue i he mape mo e hala whanonga ki he tauni. Pea o ku makatu ngai ai whia mao koe ke talangofua ke tūtū ni hange koe whamatalam i toko ni tare ki tāko. Koe ahafuko ia ia koe aho ako pe. Pea koe whakapoto taha pe na e kapau koe kras taha ka siwa kras tolu. E kapau pe o whia mao pe ke nau kau mai. Pea ata pe ki he mātu a ke na uo mai. Pea koe krasi wha ni maono fitu walu rewa ki olunga. Koe whakawhi i atu e ngahi a koe ke takitahau mai ko si mau be ngahi te niti. Ai ngahi wahe. Ko si teu i he ofisa sipoti ka mai Palestini. Mau apito ki he aho ko ia. Pea he taimi na tau o whakawhi i atu pe ai si ngahi mātua. O ku mahau inga pe ke tau fia. Pea ku mahau inga pe te mahau inga ange. Ai toka e malu e tau whanau. I he whakapoto taha pe anga e tau sio, ke anga koe aho koe ako aho kakai au pito. Pea i he taimi ta tau o kumaho inga pe ke tau whetokoni aki pe, ke whai pe he kau whai ako mo ki mautolu, aho mau whatongia koe toka ngai, ka he tau whengau aki whangataha ke tau toka ngai e tau whanau, ke hao pe malu e aho koe ia, na hoko ha whakatu utamaki, pea pe more hareka, i he koe fu aho kakai. Na e whakawhi ai pe toko ni tare ki ta, ai mātua tahi whanau ke tau kātoa ke pāke teu whaiwa, i he toa pure rulu e tawhi mala e ai whia spoti a te rita ai lautohi ki e tauni. Be mo whakawhi ki he tonga kotoa. Ko teu whaiwa ia he taimi walu i haa toa pure rulu, hao ki whainga maari e awhiange. Awhiange ke tau poupou, ki he tare niti a e tau whanau, pea kai ngatai, pea ku kore at pe ngahi loto whari ho mou lotu. Mou manatua mai ai aha tua brelu mo e hawhalai te, koe whakamatala ea koe ki tau pure tatou ki ai. Pure anatula. Ka koe uhi koe ki tokolahi koe whangaweka. E tō e uhai a pe tari lotu. Pea koe mautui a mautolu, koe uhi e alomari e aha koe ia, mo e mau whakaamu, koe uhi ke tau kau whakataha. I he aha tua brelu mo e hawhalai te. Kono kātoa talamonu atu. Talamonu atu ke ngahi wahe, kai mai kau sipoti, kau trainer, kau pure ako, kai mai kau tauhi whanau. Talamonu atu, ke tau ofa ke tau mauha aho sipoti fia, e aho e ua ko kotofa. Kai ke he whiriwhiri ai pe ai timi ki he whiau spoti koe ngā ahi korisi, pe koe toa meri ai pe mi he ofisa sipoti a potunga e ako, hei muri pangai ki he aola lei i he whiauhi o e tauni. Ko e wakailewa e ni ki he tuonga o e ea, i hana tuku mai mi he waa wakai matangi a tonga i whamotu whahoko ato e pesa koila.
Malo lau mare ho eiki pia moe lere e tonga kotoa, tai tari whiwhiki mō tolu ki he e tau. Whamatala ea ko ia ki he e whia whini. Ngai tā noa lalah le vai me aho whatonga i ange. Au whia pe whotunga langi ki a ngahi vai whanua ni i o tutonga. Pia malape kei moha uha tu umato o lolo lahi a ngai taimi tau te whito ki he whakatonga ki Tongatapu pia mo e ua. Alo maari pe ke whakatoke lau, o kamata pe me he ongo ni ua, vai whanua wa vau, pia pe whoki he otumotu haapai. Wakai le wani tau imi satellite, whataonga i ange lahi alomari e peki niwa whaou, ni o Tongatapu ka peki wawau. Pea moi wahi whanua haapai, ka kulahi ke au fia pe whotunga langi, o mga tuunga hen pe mihi alotamaki uha, o kune toka o ofi holope i he e ria ko ia o Tongatapu pea mo e ua. Ai tene o mai ha au fia, uha tu moto malape ke lo lahi angai taimi, tau te fito i Tongatapu pea mo e ua. O mga tuunga e ke i tuko e tau whatokanga uha lahi pea mo tā whea, ke ngahi vai whanua ko ia o Tongatapu pia mo e ua. Ka tau wakai ke tau whatokanga ko ke ngahi potu tahi, ke mea i he kau wholau tahi, ka pēke kau tau tai, o kei tu pe whatokanga hako, pia mo whare i ki whanki i waka iki, ke tokanga heo ki tahi ke ngahi potu tahi ko ia o Tongatapu e ua tele ki Tonga, pia mo tele ki toke lau. Ka i pasu ki ahi ni koe ka hoko mai whatonga inge altamaki uha koe ni, whafofua ke ne mawahi atu pia me o Tonga, i he whiawhikoe a pongpongi ka lahi alomari ki kotoa pe o tutonga. Pea ku whai tokanga ki altamaki uha koe ni ke ne toi whoki hake ki e ria Tongatapu mo e ua ka pēki o tumotu hapai i he whakausinga koe ia o weekendi. Ka hi teimi tatau pe uha altamaki uha taha kune ngā unu mai pia me hita whaki whakatoke lau ki he ongo ni ua pia mo wawau i he sāpate whakausinga o weekend. Ka hi tau whanongat ko ia i he e whia whini ko i ki a pongpongi, whatonga i ange altamaki uha koe o kune kei toka o whiolope i he e ria o Tongatapu pia mo e ua, malape ke ia ki o tumotu haapai i hangai taimi, ai tene kei o mai peha au whia, uha tu umoto, malape ke lo lahi hangai taimi pia moha mana. Lai ki alomari e peki niwa whoou, ni o Tongatapu, kai pe whoki ki he vahe whanua wawau. Ke iangi pe tau toka anga matangi, pia mei he toke lau mo toke lau hifo, o au peke mai re tahi, hongo fulu ke hua noa ke hoa, pia hiki ka o ke mai re tahi, wanima ke tau noa ke hoa, tau te fito, ke potahi ko ia o Tongatapu pia mo e ua, kai pehe foki ki tere ki Tonga, pia mo tere ki toke lau. Malora tahari wako e fua mawhana ke pōni au peke te glise sia se ua wha ki he wano, ki he kotoa pe o tu Tonga. Tau whamatala ere mga pongpongi, whataonga iange altamaki uha koni o kutoka i he e ria koe o Tongatapu pia mo e ua, pia whafofua peke ne ngā unu ke mawahat pia mihe e ria koni o Tongatapu mo e ua i he whiawhiko ia a pongpongi. Kai lahi alomari e ki niwa whaou ni o Tongatapu, wawau ka pewhoke o tumotu haapai a pongi. Whaau peke te kai hawiri o angi pia mihe Tonga ha ke vai whanua ko ki toke lau ki he ongo niwa, o au peke maritahe wanoa ki hoa. Angi ki mo whiang akpe hawiri ki wawau haapai Tongatapu mo e ua, o au peke maritahe hongo fulu ke taha nima ki hoa, ki ngahi vai whanua pe mo i potahi ko ia o wawau ki Tongatapu pe mo e ua. Malunga taha le wako wha mawhana ke pongpongi, ia au peke tikilise sia se tolu noa ki he tolu taha, ki he kotoa pe o tu Tonga. Tai mi hua pe mo i mamaha ko e tahi, tau maari e osi minite wanima pe me taha ua tu apoko e poni, pia maha toka ia i he osi minite wanima pe me he ono a hengi. Ko la a me mahina, a manaki ke hopo la a toi minite e uaua ke fitu i he pongpongi ko i a pongpongi, pia tō ia i osi ono pe me fitu e whiawhi ko i a pongpongi. Hopo e mahina toi minite ono ke fitu a e whiawhi, pia whaau pe ke tō i he toi minite nima ke fitu a pongi. Ka whaaspe mua tau wakai ki he tau whamatala ea ko ia ki aho e nima ka hoko mai ki Nuku'alofa o kamata i he toa pure lulu ki he monite ko ia kamata anga o i wike kaha u whatonga iangi alo maari e petu ke hanga taime au fia fo tunga langi pe malape gai moha uha tu umoto to holo tau whanonga ko ia i he aho e nima ka hoko mai ki Nuku'alofa. Malunga taha rewa koe fua mawhana ki aho e nima ka hoko mai ti kilise sia se tolu noa ki he tolu taha. Koe kakato ia e tau whamatala ea malo o pitoho mou mea mai, ka mou mea. Pesa kui laia mo he tu o ngā oe ea, ka tau toe wakaiangi pehe ki ngāhi ulu i o ngongo. Tōtu oni e he poto ngāwe mo ui ki ewa, ke tapo i hono toe ngāwe aki o e vai me lolo whanua ki he inu mo ngāo ki mea tuko ni. Whakatatolo e kau polisi ki tupu angai mālolo i mata pule ta awahiwa loro tonga e nā whulau tahi koe tō tai. Pea poke he kau polisi e unga whewhine ki hono ngāwe hala aki ngāhi whitu taki wha elektronika. Mo e kakatai pe ia e ngāhi o ngongo me le tio kai uma ai televisione to ngā ki hauani mai whaamu ne au taki kotoa atu pe ia ki lato whale kotoa. Kai malo e tau kei whi au mai ka mō mea.
Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga news for tonight. Making headlines, Ministry of Health suspends groundwater use in Ewa after lead found in water supply. Police investigating the death of a Fijian crew member aboard a fishing vessel in Tongan waters. And suspect in Moimoi Lodge fire investigation revealed to be a 30-year-old man from Fa'oi. We'll have these and more stories later on in the bulletin, together with sports, to wrap up with the latest weather updates. Now for the stories in details. The Ministry of Health has issued a suspension of groundwater use in Ewa for human consumption after the discovery of lead in the island water supply. A routine test of the Ewa water supply by the Tonga Water Board found the presence of the toxic chemical in the water supply, and so the Ministry of Health was informed, and they are now warning the people of Ewa not to drink groundwater or use it for food preparation. Let's take a look. In a televised program this week, the Ministry of Health Environmental Health Director Selafa'u said that the presence of lead in the Ewa groundwater makes it unsafe for consumption, and even if the water is boiled, this does not remove the lead from the water. Meanwhile, the Chief Medical Officer of the Public Health Division of the Ministry of Health, Dr. Ofa said the restriction is based on advice from the World Health Organization, as the level of lead detected in Ewa's water supply exceeds the recommended limits set by the World Health Organization. Dr. Tukia clarified that the lead can negatively affect the human body, especially children and pregnant women who are more sensitive to lead, and even small amounts can cause harm. She warned that exposure to lead in contaminated water can cause serious pregnancy complications, including miscarriage, premature birth, low birth weight, and developmental delays in babies. However, the Ministry of Health in Ewa has now begun surveying every household on the island to ensure each home has a water tank for harvesting rainwater for their water supply. For households without water tanks, urgent action will be taken by the Ministry of Health in collaboration with the National Emergency Management Office, or NDRMO, to distribute water tanks to those homes to ensure everyone has access to safe drinking water. Police are currently investigating the death of a 29-year-old crew member, a Fijian national, aboard the fishing vessel Pacific Breeze after it has departed from Tongatapu. Speaking to Radio Tonga News, the acting Deputy Police Commissioner, Latu, says that the vessel had departed Tongatapu last Wednesday with 8 others aboard, 2 Tongans, 6 Fijians and 1 Indonesian. While carrying out some works on the vessel on Friday, the deceased collapsed and passed away later that day. The vessel then returned to Tongatapu on Saturday, reporting the death to authorities. Taufa confirms the investigations are still ongoing, awaiting a post-mortem examination to determine the cause of death and whether there was any foul play. Tonga police have stepped up efforts to ensure the safe and responsible use of electronic communication services, leading to the arrest of 2 individuals last month in separate incidents. Let's take a look. A 56-year-old woman from Tekiu was arrested on February 23rd for allegedly using a Facebook Live broadcast to menace, harass or cause harm to another person, sharing threatening words and images. 2 days later, on February 25th, a 42-year-old from Hasini was arrested for allegedly posting disrespectful content about a victim using Facebook's My Story feature. Acting Deputy Commissioner of Police Tongataufa stressed that frequent use of social media has led to conflict and problems in people's lives, often caused by inappropriate posts, videos or comments. Everyone should use social media carefully, as harmful content can negatively affect others.
It's important to remember that we should treat each other with respect online, just as we would in person, because words and images shared on electronic devices can have real-life consequences. He urged everyone to use social media carefully and to treat each other with respect online as well as offline. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Nitea Taukapo. Today marks World Hearing Day, observed globally on March 3rd under the theme From the Community to the Classroom, Prioritizing Ear and Hearing Care for All Children. This year's theme highlighting the importance of strengthening ear and hearing care in schools so every child can hear clearly, learn effectively and reach their full potential. Lydia Taukapo with more on that story. Speaking to Radio Tonga News, the head of the ear, nose, throat, ENT department at Viola Hospital, Dr. Sione Folau, said hearing care is important not only for children but for people across the wider community. Dr. Folau explained that ear and hearing care is not only important for children in the classroom, but also for teachers, parents and the wider community. The health of a child's hearing depends on the whole community. Parents and teachers play a crucial role in detecting any problems early. If a child shows a sign of hearing difficulties or ear issues, medical attention should be sought promptly at the hospital. Early detection allows for faster treatment and prevents problems from becoming worse. Healthy ears and good hearing are essential for communication, learning, and helping children reach their full potential. He also explained that hearing problems can result from untreated ear infections, exposure to loud noise, or delays in seeking treatment. He stressed that early detection and treatment are key to preventing permanent ear damage and long-term hearing loss. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Lydia Taukapo. Police have revealed the suspect being held in police custody in relation to the Lomaile Lodge fire investigation is a 30-year-old man from Fo'ui. The arrest and charge followed the discovery of a petrol canister inside the building after firefighters extinguished the fire last Wednesday. The accused was arrested on the same day and has since been remanded in custody, expected to appear in court on Monday next week. And a 34-year-old man from Talafo'o has been arrested and charged with illicit drugs-related crimes following a police search operation at his residence last week. Police act on information alleging that he was selling methamphetamine and cannabis within the communities of Talafo'o and Navutoka. During the search, officers seized illicit drugs, drug utensil and cash believed to be proceeds of crimes. That's all from our local news tonight. Sports is up next with Pia Ole after this break. Stay tuned. Welcome back in sport. The government primary and middle schools are gearing up to showcase their talents on the sports field this week at the school's athletics tournament of 2026. The Education Deputy Director for Primary Schools, Eddie Whakahua, told Radio Tonga Sports News that all schools taking part in the tournament this week are prepared and looking forward to the two-day event. One of the new things this year that they are looking forward to is the under-8 category, as this is the first time under 8-year-olds have been introduced to the event. Whakahua praised the work done by the coaches and sports teams from every district in preparing for the tournament, having spent many weeks in training to represent their respective schools and districts. The Deputy Director also acknowledged the support of the parents over the training period and says their assistance in helping the sports teams prepare